Wangibingelele bafethu sekusile. Noma sengishuthela kwenye indawo nje kanti ngijwayele ukuba kade ngiba ngale ejimini yami. Yabo kanti inhloso yami ukushutha lama video ngangade ngiphatheke kabuhlungu. Ngiphathwa ukuthi abafowethu abaningi ngalesa sikhathi bahambe belandelana. Kushone kulandelana kulonyaka ka 2025. Abafethu bebulawa yilonda. Yabo. So sesikhulumile kuningi kodwa ngithi inhloso yami ukuthi bafowethu asilekelelane siwumphakathi siyabantu siyabangani singazani sazana ukuthi thina sibe lento lena ngizoyithatha kanje ngizoyithatha as if mina ngesikhathi sami sokulimala mhlawumbe ukuqala kokulimala kwabantu kube ngakona ngobani from laso sikhathi ngibuya ngiza manje ngibuka izinga lokwanda kwabantu abahlala kuma wheelchair manje abancane abadala yabo before kuleza ikhathi umuntu ohlala wheelchair or umuntu okhubazekile bayefihlwa ngobani i-wheelchair bekwazi ukuthi uma wayithinta sengathi into ephumelayo uma wayithinta into ephumelayo nawe uyohlala wheelchair uthinte uyewathinta i-wheelchair yabo i-disability nje. So thina sathi sifika ke kuyona kwayinto esithi no lento ayikhulunywe lento ayaziwe ngoba manje iyinkinga and abantu bayafa leso sikhathi bayashona abantu ngoba manje ngithi njengoba uhlele endlini uvalelekile uhlangabezana nabo bonke ubunzima nokuhlukumezeka yabo ngoba nje umuntu even nelembe umdlalo kaShaka lo musho khona le part le yalomfowethu lo okhubazekile ohlala emgedeni naye uyafihlwa ngobani kwaziwa nje ukuthi uma ukhubazekile uyisilwane wenye into eqhamuka kwenye indawo ingakho sesithi masincokola sithi hayi nathi sama aliens siqhamuka kwethu ispace nathi ngobani sabantu abafikile othi mawuthi ubukwa kanje yabo uma uthi uyakhuluma uthi uyashela uthi wenzani uyinto nje eqhamuka kwenye indawo ube ubaza abantu. So inhloso yami kwakuyi ngithi asikhumbuzaneni asifundisaneni ukuthi bafowethu i-disability ihlukene khona umuntu ozale ekhubazekile khona umuntu okhubazeka ngokuthi uhlangabezane nesimo and then wase end up esebakiso simo. So into efathi sifundeni sabantu siyazini ukuthi khona emhlabeni jikelele and ithi khona thina ngehlo lethu manje lokuthi yonke into ayisafihli siyavela sekukhona ku social media sesiyayibona hayibo iningi lento and ayivezwe ngobani thina sishadelwe sinamakhosikazi sinezingane abanye abanazo izingane abanye bayithola abanye abayitholi kusona lesimo kodwa kuyaphileka yabo kuyaphileka unayo life uyaphila nje phela indlela esafathi yenzeka ukuthi sisizwa kanjani sisizana kanjani ukuthi samkeleke first thing ukwamukeleka and then okunye sesiphilisana kanjani ngoba manje kumele ube ngathi thina siqhamuka kwesethu kwethu umhlaba sesifikela kanti siqhamuke khona la yabo ngobani even noma kuthiwa uyogibela eTexini kuyinkinga ngobani nangu lo muntu ohamba wheelchair abanye abantu ba right abanye abekho right abantu abafaniki into obvious yaziwa mina. So ilonda zike zaba manje kusathuli sazosuka futhi uze kuthiwa abantu bahamba ngoba phela manje iniyona into ethusayo and mina ngikufaka lokho kubantu ukuthi bafethu fasazani ukuthi uma uzohlala wheelchair kunama rules e-wheelchair ufathi understand if wakwazi ukwa-understand wawawin uyoyiwini i-wheelchair. Sino 25 years ehleli wheelchair angaze ngibe nesilonda sokuhlala wheelchair ngobani ngalwisana nama rules akhona
awawina and then emva kwalokho abashap nanomnoba angakwenza bakhona abanye abakwenzile. Ungenayo ikhushini ebiza unekhushini nje le eyisponge. So akube njalo, sifundisaneni, silikeni, sicommenteni, sixoxeni, sharisheni ulwazi sharp.